سەرۆکی لیژنەیە پیشەسازی و ئەنەرجیە لە پەرلەمێنتۆی ڕاگەاند نەمازانە ڕۆژانە چەند بەرمیل و بچ بەهایەکی تێفرۆتن. ئامیندارێ گشتی وەزارەتا پێشمەرگە ڕاگەان ئەمریکا چەک و کەلوپەلێن سەربازیên سێ لیوان بەرهەف کرێ و بۆڤان نێزیکان ژی وێ بشینن کوردستانە. شەر و پەپچوونەکێدا دیگەل ئارتەشە پازارە باژارێ خوێ یەرێکە سێ پازدارên ئیرانê کوشتن. تەنێ دوومەین دەرباز بوویدا نێزی 400,000 عێراقی بەرەف وڵاتên ئەوروپا کۆچ کردنە. سەلاحەدین دەمیرتاش ڕاگەاند و لە 7 وڵاتان ئێرش لەسەر ئابایین هەدەفی هاتنە ئەنجامدان و ئالیگرên ئاکێپێژی بێوان ئێرشان تۆمەتبار بکەن. This is NRT News. دەم باش تماشەبانên هێژا گەشتەکان و چیان ژوارا پێشکەش دەکەین. سەرۆکی لیژنەیە پیشەسازی و ئەنەرجیە لە پەرلەمێنتۆ کوردستانە ڕاگەاند نەمازانن حکوومەت هەرێمێ چەند بەرمیلên پەترۆلê difirۆشه و بەرمیلê پەترۆلê jî bi çendê tê firotin. Di panorameya nûçeyên Artîda Şêrko Cewdet Serokê Lijneya Pîşesazî û Enerjiyê lê Perlementoya Kurdistanê ragihan nabe Wezîrê Darayî wê yekê qibûl biket haydarî dihatê petrolê nebew nemazane petrol bi çendê tê firotin û pêzanîn nebin. Derbara wê yekê ku petrol bi tankeran tê firotin got jî پشتڕاستینên ji wê yekê ku ew dihat dihête herêmê li hember firotina petrolê de yeksane bi wî rêjeya petrola herêmê ku tê firotin ji ber vê yekê bi awayekê nerê ku û aloz sîstemê petrolê birêve diçe. نازانم بە دەقیقی ئەو بڕنەوتەی کە ئەفرۆشتێ داهاتەکەی یا سعری بەرمیلی نەوت بە چەند فرۆشراوە و بە کێ فرۆشراوە بە دەقیقی و پارەکە چۆن تەسلیم ئەکرێ و چۆن وەرئەگیرێ و چۆن ینی بەبەسم بە تەفاسیل و بە تەقاریری تەفسیلیە لەسەر ئەساسی ئەوەشە بانگهێشتی هەردوو وەزیرە بەڕێزەکەکەین بۆ ئەوەی کە بەڕوونی پێمان بڵێن و بە دەقیقی پێمان بڵێن و دڵنیامان بکەنەوە لەوەی کە جارێکی تر ئەو جۆرە دواکەوتنانە لە موچەی فەرمانبەران ڕوونادا و ئەو سیستمەی کە زەمانەتی ئەم دوانەکەوتنە ئەکات ئەبێ بە دڵنیایی و بە کۆنکرێتی پێمان بڵێن کە ئاوا ئەەکەی سەرشانی ئێمە و لەسەر ئەساسی ئەوەشە کە بانگهێشتی پەرلەمانیانەکەین هەردووشیان هەردوو ئەو بەڕێزە بۆ ئەوەی کە لە پەرلەمان بەڕوونی و بە بەرچاوی خەڵکەوە ئەو تەفاسیل و وردەکاریانە بۆ قەناعەتی پەرلەمانتاران دروست بکەن و هاونیشتیمانیانش بە ئاگا بن لەوەی کە ڕاستی و دروستی ئەو زانیارانە تا چه ئاستێکە. هەمیندارێ گشتی وەزارەتا پێشمەرگە ڕاگەان ئەمریکا چەک و کێلوپەلێن سەربازیên سیلیوان بەرهەفکردنەوە بۆڤان نێزیکان ژیوێژ بۆ کوردستانê بچین. Inca baryawar emîndarê giştiyê wezareta pêşmerge bi radyoya sewa ragandiye Emerîka wezareta pêşmerge haydar kiriye ji ber hevkirina çek û kelûpelên serbazî ji bo sê lîwan û di demekê nêz da wê bigen herêmê. Ragan jî heya niha bêtir jê 5,000 kesan navê xwe tomar kirine ji bo rêzên wan lîwan û tevaya çek û pêtiviyan jî ji balhevpeymanan ve tên dabîn kirin. Ayra derbasbûyî û Wezara Pêşmergeyên Hikûmeta Herêmê ragihandina ku Wezareta Pêşmergeyê ragihan biryare Emerîka sê lîwan ji bo Herêma Kurdistanê çê bike û tavaya çek û pêtiviyên serbazî jî ji bal Emerîka ve wê werin dabîn kirin. Wezareta Derveya Emerîka ragihan hukmraniya xirabêke ji sedemên koçkirina welatiyên Iraqê. Ragihandinêkiyan nivîskiya rojnamebaniya John Biden da ku êneyeka wê ji bo ênartiya şandin hatiye. Hikûmeta Emerîka bi hewarveçûna daxwazên welatiyan û jinavbirina gendaliyê û serweriya yasayê bi giring dizane ji ber bihêzkirina hikûmeta Iraqî û vegeriyana aramiyê ji bo welat. Sebaret bi koça ciwanan jî beşeka dina Iraqê û Herêma Kurdistanê John Kirby berdevkî Wezareta Derve Emerîka ji ênartira ragihan. Hikûmraniya xirab û nebûna xizmetguzarî û nearamiya siyasî sedemê koçkirina welatiyên Iraqê ji ber vê yekê Emerîka palderê heriyek ji hikûmeta Herêmê û Bexdad dibe hemahengiyên bêtir di nava wan de hebe heya ku bikaribin hemû bizavên xwe ji bo têkşikandina Daeş bikarbînin û pirsên aborî jî çareser.
لە تەماشەوانن هێژاد دەما سێ ڕۆژێن دەرباز بوویدا دەرازینکە ئیبراهیم خەلیل کو دنابەرە ئەنکو دەرازینکێکا فەرمیە دنابەر هەرێما کوردستانی و وڵاتی تورکیادا دەما